From here, otherwise we are going to go. Okay? I don't want to control anyone. Okay? You have to listen to us, respect us. We are respecting you, giving you 5 minutes to discuss from here. Okay? No. Disperse for 5 minutes more. Haba ke khubor syak penyap uraja Raghuvanshi ke lesdang ban kenja bat thanda jai haga khatlai terik jeliu ke sor shalong ke la shongshit biang haba ke kenhun ki seng balang ke balai snok tilang balajer kerteng configuration of Meghalaya Social Organisation Komso haga jing alam jong uba roy kupar syndrome kala mi perthaipuk bantur secretariat bandawa penjari no ya ke inline permit baka sorkar pharing kala penjari palat chispa snem menchua Kirkot jang configuration of Meghalaya Social Organisation kilami syakmat rengkat ki plakat berkijing thok ban pinkan mau ke sorkar jela ban penjari no ya ke ILP bat ban thau ya ke special investigation team haman lagi district ke banyada ya ke jingrung bean ki beriu nari Bangladesh bat Myanmar bat ban pentri kamno ya ke migrant workers amendment bill arjar arfusau Habaya keren bat kinong pathai khubor uba roy kupar ulaong. Kajingmi ke komso kadi ban pinkan mau syaka sorkar ye kimat ki basateng. Ulaong ladadon ke ILP ki beriu ki banabar jela kinda perkhat arsin banne kani ke kamrunar ha Meghalaya. Kumju uru ulaong lada ke ILP ke don kan pensuk ki pulit ban yok kemi kinong penyap yo raja tang hapok kendiat sengi. Ki pulit kila hukum mi ki dekhot jong ke komso ban mi no kampaji na sekretariat. Kila mana lada ko ongo kin pindon kam da kabor ka kinhun kala prano hadin kani. Teman dia mentah ni, nak try dok appointment banyak license. Gila awak appointment yang mentah support. Yang mentah ro ngingin kuat kan ngingin kuat appointment dah. Keren Iwan mentah. Ikut kuat itu. Banyak appointment mentah. Sumpah nak orang nak benda. Ini hang ni dai bakal government ni kepenbor ini bagi tuan. Kepenbor government ke orang alih, wan ni kilo setting. Nama belai ngiling kuat bangin dia keren peacefully dan kami ketika sing table meeting kita discuss isu hari maka license mundur lagi beli lagi ngingin pun normal traffic beli upat ba ngitip syai mentah ketika perselong ni upat ba wo bisnes slot ngingin ya sya bagi nama kuat ngi kuat slot rumah kaju mentah ro upat ba ILP pun yang sya bangin pun yang sya ba Penelok ia kan dia ke dumping area lain ke dumping state kanon penyiap lain penyiap lain upaya bawa ada dan hak ya anggap itu apa ya kan normal galakta banyak galakta ngapai di dalam dia PUI galakta traffic charge galakta nalor kimdan commission bodo tagamut kam kita lada ka sarkar kapit matlak ni ka set group score ini Sorkar tidak kamu tak ingi tidak kamu tak tidak kami sorkar kemarin Indonesia pak oh ya ini keren ini am biruan melairan jeng le jong government lo tak ingi tak sorkar ngani lam em suku kalau ini dia em suku em apa adu belum syak mapi em suku em apa adu belum syak mapi penbuat ini, dia hang ni seorang kebansi ketom insang. Ngingin kuat ni, ngingin kuat menhuri orang. Yang kalau kundi ada jin ke government, dia kerespon ini dia. Ngilai yo dia show, dia discuss. Hagal ni kepada dia. Oh, kita lebih dari inspire. Aina ini baru kita kayak ini since 2019 nado argar katinday la pas ada kijin la train am tau pajba nai ngala tapi yo LP kami ni pur kan nanti yo kono benai yo LP em kalau bumi de isuku ba mentah kesni iwan tangkat ni pipa news pressure ban press ni net nasai la sini iwan ba isu tu penjual lagi yang ini berkata ini kata ni message ka ba ka sarkar ka kuan pa
sangi mentah sangi ipat ba nong song sinong jong ka jela ka jongi kini ka sotu ka pressure ka buan mentah lengba ki magistrate lengba ki berkulit kalau ngamar pengiawan tangkat ni arspa lai spangut yongi da ka bor pelak ka surok ini pak ban bu ya kini akmat jong pi ba kani ka jing dawa kam de ka jing dawa tang jong ka HYC kam de jing dawa jong komsu kani ka jing dawa jong pat ba kan don ka sangi ka bangin sakot ya pi tidak banyami dopat ba ngin sapet ya kata ka por bo kondak sang mau ai kata ka bor ban weng yu pat ba na surok ka bo pat ba yu la siu kata punchna Katang yang mencuri kata. Toh, lele. Ki khot kin yang kam seni ai bagi kali kin ya. Ai bagi kali kin ya. Banyak kali no mana. Ai Kali dah meniruk itu. Ada sini. Marpuan orang buat balik kedua si Emre tangan pusing saya kimat kibal sate. Tiwan tarang pusing hadil hasil ada ubah. Kita pada ban len tang elet. Expose no. Emre ha. Nila yo tangan pun kertang ni wan. Dang len yo. Amat bagi ikut bagai government sekelas day isu. Confederation of Meghalaya Social Organisation Komsu ngilawan ban penpau ya kijing dawa kijongi kum ka kenhun hakmat jong ka sekretariat ke berikan ke office jong upat ba apa kinong mi khmat kijongi apa kita ki minister kijongi chief minister jongi usong hakani ka jaka kum ka kenhun ngimla ban ong ba ngisusi ya kini kijingja ki belaja hakini kenyak singi mendai tang mentah hoi kila don sibun kijingja ndai kani kijing sya penyap jong ni ubriu nakawai ka jela da ki briu ki badai nakawai pat ka jela ki bawan ban penjabo ya kani ri ka jongi banwan tang ban penyap ya ubriu berat ya kamet hakani ri ka jongi bat phet bak pat jela ka jong ka jela jen la dangi kum ka jela ngi don ya ka ILP ngatarai wat kini ki briu shwa ban le ya kani ka kamsniu kin jen dala perkat arsin baling oi kumta na mar bubriu ladang idon ya KLP shwabu unrung ngani ka jala ka jongi unha ban ay kerteng le jong unha ban ay la ka jong ka jakasa wan na ei un le shai un shong kat nusngi un sa hai bat law ni ubriu la le phai ne banjen bang ila don ya KLP ngila dap tip na du ka tukas ngi baka sonam bat kita ki go accuse ki jongka kila de ban mi na kani ka jala ka jong kajing kali ka long ba lada kata ka sonam kawan ba ulong apor bak le phai marwe kamde ka clue ki pulet ban lam bakani beriu ka don bentah ka jingyam tingingi semua bakini ki jingja kamdei tangani ki jingja ka jing satu ya ka ATM hapo mau kriya kaba daki paulak tengka ki pisa mo jongka bang ki satu kumbangi tip kumbangi yoi baki dei ki pisa ki dei ki beriu ki banaba ki bale kini kum kini ki kam kimdei kini ki babun ba ki jingja ki baja kani ka jala ka jongi hoat kani ka jingdawa ka jongi ya ka LP na kapor sa kapor ngila dawa ka sorkar ka jongi ka ong yangi yaisha ngila ekren ba ka sorkar kami nrementala katnusna nadu arja khat khandai hadu menta arja arsan ngimshim la ui ba ka sorkar India ka nong hoat ne em ya kata ka jingdawa ka jongi kalong le no ka jing pas ka resolution jong kin ro phongut ki MLE ki balong ka sur jong pat ba nong shong snong jong ka jala ka jongi lada ka sorkar India kam burom ya kata ka sur jong pat ba ngingila aya ki ka bor maki kila pendap ya kata ka kamram ban pensngo kila pha sa ka sorkar India dega jingkli kalong ja ayu ya kata ka resolution hadu mentang ngimyo ya ka jubak ka basai amara sesi amendment act arja arpo kabangi ong ba kidon ki beniat jongka ILP hakatu ka sorkar India ka penpai sa ka sorkar Meghalaya ngi bau deputy CM in charge home iba preston CM jongi nakapor sa kapor uang mangin khot ban yakran habaidi ba kata ka jingpha lani ka jingpan jingbet jingmut jongka home ministry ni hadu mentang imyo even khot yenu ngi penpar ka jong susi bangi le ngi la tho na kaliang jong HYC na kaliang jong komso yo CM bangi kwa bani kendu bani kran bede ba KLP bede ko MRSSE ni susi benong bementala lais na me kita jing tho ki jongi ban pan ting jing kendu ngim yo hot ngi so tho ngi kwa ya ka poru banyo bani kran ngim kwa ban yawan ban yami than hapok surok ngim ya don ya kapon rela damban siapa dari kim ai ya kata ka jing ya kendu bengi kwa bani kendu ngim man si ban pelong ya kum kini program bala ngi pelong pat kalong pat ka jing thot yo babon balang dingi ngi so ban ker ban ong ba kini kini mat jing dawa ki jongi bat nginget ba ngi kwa ban kaliang jong sorkar kan sim ka baar kamat ka bengi dawa
Kadai ba kat kum gajing tip ka jong ni. Nakaliang jong Home Ministry kila I direction ya borok ki Union Territories ya borok ki jela ki state. Bagi di ban form kita ki special investigation team hamman lagi district nakabenta ban detect ban lap ban pha di ban dibuat ya unu beri ubuan bean kibadai na po Bangla ban na po Myanmar. Hadu mentang MUI bakata ka state government kan syam yakum kita kila inti ban form ki SIT. Lada fipet ya kejingja kiwi ki jela ka Gujarat kale ki Maharashtra ka Assam ru adu menta kale ka wat kita karbang la ki barung illegally kata ka jalan rei hadu menta MUI pat ya kata ka state. Ti nging so ba kini ki kilong kim iya ha berkabalai ngi dawa beri baka amendment yo kata workers bill ka banadu arja sa kilawanra ya ka amendment rei hadu mentang MUI lah kata ka amendment nakabenta ban ong ba unu beriu barung ni kejala ban wan trikam bude bendon police verification bat unu nong ai bela unyu un sha fine silak tam lada open ken ki kendon jo kata workers ak arja arpo tikini ki dilai teli ki jing dawa ke jongi ya ka bangila bu ngiwan ban patpau bentar si benang ni syakmat ka komsukan sa syemi kila kelentiru kumno ban yo iki ki jing dawa ngidon ka jingmot ka jongi bangin let syakeleng ki jaka jong ka jelahi namar ka komsu ka dei ka seng jong kiba na baro ki jela kam dei tang nang ni te hadit ngin sa syong perkhat para nong elam bat ngin sa syemi kila mentai bakpon de sidak kabinet sabaroi ha yang mereka tebu bat kian napo singrang dei dikenan pak kabinet MRSA kebakhan bahyo bangala benang pentrikam jadi ieu dijinjah sora ke MRSA ke bokum nu arja khandrio kan ka basai bakum ka seng bakum ka kenhun ngim pedang namar kamdon ka kimdon ki kendon ki balak bentek lakam ka jingrung jingni jong ki brio ngi kwa be la le keren MRSA kan de MRSA arja aku Tapi di buku ni apa? Ini asli na store IP dek santa. Teknik asli isu deh. Di buku ni sarkar pemerintah kamu. Baik kumbakalong mentah nakaliang ka jongi ngin sa tho ru sa ka sarkar bat ay ka sarkar kan sa duba milik ni kimak ki jongi ki bangibu ma jo ka sarkar. Hakajing sisa ngim don kam su ban dawa. Ladai keren ILP kala dai pa kam jo ka sarkar. Ladai keren ni ka SIT ban form in each district. Kala dai pa ka jing betha jo ka Union Home Ministry ya ki bor jong ka jela. La kalong ya ki bor pulit dan ya ka administration. Ladai keren ya ka amendment lai ka sarkar ka jongi ka bon ra amendment hapo assembly. Lada ban pasu la dalam kelas assembly. Ka jing kali kalong ka ja syai ba kata du mentang la.